finally share over to my chair. I'm my chair in my way. Campus essential. Or chair campus. Share more bibia kwaba edeba too much so afin we share me a message so be subscribe na face wa share video no I like e dia mo me no obobe on so se be ya upload bia eto ma obetumi enya bia hwe no wanya bia tie ara wo sem bi abeka yensa afri no ngwa wase nei krobufo anase wo ma bompu ni mpo atwa hye wo krone so no ade kokko pa na ato wo mani wo mo wura wo sanse eye ya maame eye na agamu anka bosumi edi animu yadi ba besi akonya so nipa bonefo bi abonitu ekunu e wo bra wo ginani anka nei nyame na dom ama wo de eye abofra ba wiase a wo to jamal di nei onipa bonefo bi abonitu ensem no se de titie na kwa se besepa ni konyina aban yetase no obanyansafo arafonom am home care and nursing home aba abeboa yen yanum aye maame no manyinyi na nam santini yentimi nkwadwuma na wo mu aye akoye ahaw bidi amaye no safo yi aba ebeboa yen wo ma wedare no ma ko school wo aye nimdie kwa ho betumi ne wo maame no matena enkoye bufuo so ani ade de wo beye bia no wo mba soso mo so kosise wo mani beje na mfie na medema wo mo no wo matimi adi ame na wo so ho ato wo mo akope wadwuma aye na afesika etimi abefi wo ngutu ofanko wo mo number e na screen ase message so obefre na waje nchiremu ni yi na afi ni wo ma hyase e di dwuma no e di amount yenhwe video no emrane e ba that was wo ma pale papa ko ni wo ko tumo dia mi le ba so fa cheme fe ni obi e na aba fate ni aba ni tumo afele oduba ago Finally share over to my chair. I'm my chair in my way. Campus essential. Or chair campus. What up to that? Kusama Kudimana, I wanna
Arafonom na chese akwaya rehosem ye nyina yetimi ehunu de koso a sese ya me no kase di onipa wotutuo ni yentimi ehunu nipa koro a wotutuo anase oni ane nsa hyase video ebeto abonten ape na dodo na hyase aba abonten e de wo mu nchiwemu eba ebinu mu chiremu se sedi ahenie nsem etie eba ne sa na chese enipa mienu miense bi na busua ne yehwem ne yenu osebe ya obetimi adi akonwa na yehwe ye maame adi mu ana kamia yese wo ye nuafo mienu ba ku nsem ewo bi na om na ye ma na Laurentia ana na de edi ni ba besi suo no wono no owo ne so ne de na eba ne sa no dodo na hyase ekeka ne se sa na tie de ene betumi ayese die wone na epira konwa no ena atimi abopa aba bibisa esi anase ono na ne nsa hyase ebinu so chiremu a enya sa ena etie sanse asemu ba obi aka de ope e de fa ho ne nyina nso enim se wo die eda ho obi abewu na nso ekwan abefa so a obekọ eno ena ya anase abre ye dwene ho nei ya maame atoa ne nananom e wonse edu ara ne areho pa e wo ye nungwa west achese nei ukodru hono mu abrichi ekase pa e na ebo abusua no eno ti se ba ne sa na chese tu maje tafefo yanso ye fa kwanya we so e dia ma wo mo hyeden esanse ewiase we no nipa ntitimu ya na ya na nyame onhye omode na fe so ya akokase pa ene nkonfama abusua no sade atie ye nsi maso e wo ho sansa posifo guso e de hwehwemu kase pa e na ekoso posisi ebe hu woni a obo ni tuo ni ye nya asem e chiridi de abetie chie bia ne besanso abetrase e de mu chiemu ye e de abremu dwaso hema e na mo jeso ye all the social media platforms so ebrebe mo besanso ene mo hie bi makra boss yeah Mr. ya from me old man na sa kan hu bio ntinka Mr. kwan kakana again I'm sorry not this time Free AM home care and nursing home no mo behwe awo for ma onya kwan waduma we home care and nursing services elderly day care medication management dementia and Alzheimer care physiotherapy services post-surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusuani bi kura na bi a wakwa yaresabia na yayi na befie. Na wo frɛ AM home care and nursing home for ya 24/7. Wo mu abekwa akokro no, ekwan befa so befa ni nduro, no mu entertain no. Na wo so nya kwan wadwuma. Ene AM home care and nursing home. Sabi na mi pay. Obutimi krokro busuafo kra kire wa mu. Omo wo hefa. AM home care and nursing home. E wo Fanko, Accra, and Sawomu Road. Frɛ 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dem dawasepa. What's me breso? AM home care and nursing home. Comfort, compassion, and caring home.